Uspjeli smo danas obaviti i kupanje tu u Kuparima. Joj meni, ja opet sam stavio rukavice prije nek sam zavezao kacigu. Prekrasna lokacija. Gle, ima nekog i gore na vrhu hotela. A znaju ljudi put. Prekrasna lokacija, ali isto tak to nije u funkciji onakvoj kako bi trebalo biti. Ali dobro, bar smo se bučnuli danas. Ljudi tu redovno dolaze na plažu. Mario preuzima vodstvo do smještaja za noćas. Evo, sasvim spontano smo došli ovdje na Kupare. Na povratku prolazili smo ovuda, stali smo tu u dućan uzeti neke za cugu, klopu i skužili da je ovo zapravo tu kilometar od tog dućana. I ništa, onda odlučili smo otići na kupanje. A di ćemo, kak ćemo sad tu preći? Malo je knap. Dobro, ajde, kad ideš ti, idem i ja. Sad smo baš turisti. Čekaj da jaja ne nasadim, jebote. Sad, svim smo imali izbora, nazad nemamo, nazad moramo tam bude. Da, to stoji. Čekaj, sad tam poslije one Škode nema nikoga, ovaj skreće, hop, cup, malo potrčiš gore, evo ga. A viš da i ovaj s taksijem se okreće, da je njemu ovoga isto. Odlično. Ma da. Evo, prolazimo kroz Dubrovnik, vozimo se tu iznad magistralom. Nažalost morat ćemo to ostaviti za neki drugi put, jer jednostavno ovaj put nemamo vremena spuštati se dolje u Dubrovnik u grad. No, tu se spušta prema centru. Stavimo stvar, kad sam ja jutros malo zeznuo, kad smo išli ovdje, da nisam stao ovdje na odmorište prije mosta. A ti vidiš kaj ti je kultura, stari moj, ispovraćano, puno boca, smeća. Ajme meni. U 19:45, danas smo dosta duže na motorima nego jučer, više toga obilazimo, radili smo duže pauze, imamo još nekakvih 15 minuta vožnje nakon mosta do smještaja. Idemo lagano privesti dan kraju. I anđeli sa svake strane mosta. Ovdje bi bilo lijepo proći kad je skroz mrak, no to možda neki drugi put. U svakom slučaju
Jako zanimljiv dan. Bome vozimo i po noći. Nismo još stigli do smještaja, jer smo stali uz put u dućan uzeti si neke za večeru. Da, avantura ide dalje. Ovak ljeti se baš ugodno voziti na motoru po noći, naspram onih dnevnih vrućina, makar je i sad 31 stupanj. Eto, stigo smo i do smještaja. Parkiralište je odlično iza. Treći dan, jel tak? Ja više ni ne brojim. Krećemo iz Opuzena za Split, tamo se idemo naći s jednim mojim prijateljem. Bez greške. I idemo. Nastavljamo. Treći dan naše moto avanture. Krećemo iz Opuzena. Danas smo se odlučili za vožnju po magistrali. Iako mi je prijatelj iz Splita rekao da bi na magistrali mogla biti gužva, vidjet ćemo, imamo dosta vremena, s njim se nalazimo tek u 13 sati, pa onda, kak bi rekli, nije priša. Čekaj, jučer smo napravili 384 km, sve ukupno u ova 2 dana 839. Mislim da nam je krajnja destinacija za danas čak i Korenica. I kažem, Makarska rivijera, jedan od meni osobno dražih predjela Jadrana. I ulazimo u Makarsku, meni posebno drago mjesto, jer sam ovdje prvi put sa svojom suprugom ljetovao dok još nismo bili vjenčani, dok smo bili cura i dečko. Evo, naše prvo zajedničko more je bilo u Makarskoj. Ženo, ako gledaš, stiskaj like. Evo, tu nakon ugodnog druženja i kavice u kafe baru Pit Stop u Makarskoj krećemo dalje i mislim da budemo opalili skroz do Splita sad u komadu, jel da? I sad će biti malo gužvovito, ali nema veze, glavno da smo u pokretu. Dobro, evo nas u Splitu. Idemo do Mall of Split. Evo, tu im je čak i reklama. Idem se naći s jednim prijateljem, bajkerom. Između ostalog, jedna zanimljiva životna priča, znamo se preko 20 godina, a nažalost nismo se nikad uživo vidjeli. Eto, konačno prilika da se i sretnemo napokon. I nastavljamo dalje svoj put u želji i nadi i vjerovanjem da ćemo se ponovno ovdje vratiti. Ante, prijatelju, pozdrav, hvala ti za čašćenje i druženje. Nakon Opuzena i Splita, današnja destinacija je Korenica. Tamo ćemo prenoćiti, nećemo forsirati vožnju skroz doma do Zagreba u komadu. S obzirom da smo sve ove dane išli u nekom laganom tempu, nastavit ćemo tako do kraja i onda sutra prije podne ćemo već biti od Korenice doma. O da, imamo i kokice. Moram paziti da nem čučeka zjahal. Kam nas to navigacija vodi? Ne bomo valjda ipak morali ići do Zagreba. Mario je ka najgore od svega video nekakvu štalu na navigaciji. Ha? A izgleda da je. Barem po onim slikama kak si mi pokazali je to, da. Vate.
A dobro. Ako smo na Petrovu goru zašli, bumo i tu. ...329 km danas. A sve ukupno 1168. Dobri smo. Ok, a gle, priroda je super. Gle, imamo čak i ovo. Znači možemo se tu zarundati bez greške. Aha, tu da. Da. Ovo je neki dućan. Četvrti dan naše moto ture, evo pijemo kavicu tu u prekrasnom krajoliku Korenice, što ste mogli vidjeti i na ovom kratkom isječku. Do sad smo napravili negdje oko 1100 km u ova 3 dana. Evo jučer smo ovdje doputovali iz Opuzena, stvarno onak poštena šnita vožnje. I dobra cesta. I dobra cesta je stvarno prava guštaona. Evo za sve vas koji niste vozili ovim relacijama, topla preporuka da to napravite. Evo, stavit ću i nekakvu rutu u opis videa, tako da vidite kud smo se sve vozili. Danas nas čeka još samo povratak do Zagreba, povratak doma i s tim ćemo zaključiti našu mototuru. Nekakav rezime sve skupa toga, biti smo jako zadovoljni kako je to sve ispalo. Malo je neke stvari su bile onak, kad rekli, onako ruk na brzinu, jer imamo samo 4 dana na raspolaganju. A mislim da smo ih čak dosta dobro iskoristili. Jesmo, da. Broj dana. Da, stvarno je sve super ispalo. Za nekakve detaljne obilaske, naravno da bi to trebalo trajati i dosta duže, ne? Evo, čeka nas još povratak kući i onda se još vidimo na kraju. I evo ga, nakon 4 dana otkako smo krenuli tu s ove lokacije, nakon 1331 km ovdje završava naša zajednička avantura. Tu ćemo se sad Mario i ja pozdraviti i razdvojiti. To bi bilo to. Evo, ja sve skupa imam 1331 km. Današnje vožnje 161 km. Dobro smo opalili. Ja dok dođem do doma, to će biti i 200. Eto, stari moj, to je to. Bilo mi je čast i zadovoljstvo voziti se s tobom. Hvala ti na ovoj logističkoj potpori oko pronalaska prenoćišta. Evo, nadam se da si ti uživao isto u ovom putu. Ja jesam, baš je bilo dobro. Makine su nas vrhunski poslužile, nema greške. Bez greške. Tak je, da, baš bez greške. Slobodno mogu reći jedna respektabilna kilometraža. Bumo se čuli u svakom slučaju, da. Sigurno ove sezone bumo neke... Ma, bumo sigurno neke vozili, da. Laganini, tam frkni u grupu kad si stigal doma. Ja bum isto. Sretno stigli i čujemo se svakak, da. Društvo, svakako preporuka za ovakve avanture po Hrvatskoj. Toliko lijepih krajeva, toliko lijepih stvari se može vidjeti, toliko dobrih cesta. Evo, mene iznimno ugodno iznenadila ova Dalmatinska Zagora. Toliko sam oduševljen tim krajem i cestama kroz taj kraj. Stvarno smo uživali voziti se onuda. Magistrala je isto tako poseban doživljaj i vrhunska cesta za guštati na motoru, ali možda ne u ovom ljetnom periodu. To je to za ovaj serijal. Sljedeća najdalja točka Hrvatske, ne znam, budem vidio možda najsjevernija, to mi Mario kaže da je relativno blizu, gore Međimurje.
Volio bi odraditi Giro do Vukovara obavezno i isto tako najdalju točku u Istri. Hvala svima koji gledate ove videe, hvala svima koji pratite kanal, a vi koji niste, stisnite like, pretplatite se. Naravno, ako vam se sviđaju ovakvi sadržaji, vozite sigurno, uživajte na dva kotača, sezona još uvijek nije gotova i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Pozdrav društvo! Cilj ovog putovanja